Biamono muskelame kasinkwane enyororo na ende tigante bena lamek bia mwakora mugaichamo elinde munyaro kora abantu baitu banyamire gas abasikiba not mugrango na bali mwaru isiko mama etena ntu atwaro bosoku banene sana bosoku mbolina 20 MCS omente na 12 MCS babere bakurwana for a very long time lakini ngete na waltere wiki yaire temba chite bagaikaransa bagachoro mu speaker bono igato kubasabira amaya elinde banyare batokorere gas usibonda ibo indiga se wenda ko benyororo taibono igoto gusaba muskelamek asama skania manene bono mwachore tenya baro nyoro na robe the speaker umuskenya libonaro laba MCS balibo speak bono tigabaenda batige basoliri kone baakora ntoko basabira boyo elinde batijoro jipalecho we make sure that they serve the people bali baba chore ikine kigente kenene namba ibere university te kurukia bonyoro Kera ntu ajitegane president umuske William Ruto osobono tati tegaye agatene nali agatabane university nayo kora naiko lakini umeta abantu mbole basiru okora siasa ekero bakwenda chinsobo ibo bakwenda bangainereria kera muskela mekontebe naga igunyamira umuske ku Steve kago tena nendo Urusties University Steve ngurukia bwate na bwate chingurubori kiagere genta akolete no ibitangani achitaga tutegera akanda kabeke kina coat ekeranya ora n'abantu banyamira babeire n'ubururu bonge akanda karusi kine kikot tukatwara ubusibori bwo kubeke university igaiga ndiwe nani Nende tani general the university ya chitema pem. Onya mwenyole tekero mwaka nyagarama ingi moyo. Na uwa tufanyizi vitu asenge ncho otete kuya yake kuba unelindote na wakorete. Kwa lede. Mwaka nyagarama ikaya bogete nomusikia musinyelibo kala lenge deputy governor. Wakaenda wakaligi university ya Eldoret. Ekero ndi speaker Nyamira. Akanyumbanga likaga ajire ngorali bakanda bakagie professor yango ku Musongo Usongo wengo somi South Africa yeye ndiye alikuja akajenga hapa lakini asenge nchobo tutukanubu alengo asobora ibuli bokoro ekero musikike Samia alengo umusike Timothy Bosire umusike Charles Geni mbachi ko mwaka Nyagarama a chance yoko implement a project here. So unatoa akachikura tukakora. That's why tuwalete the president mpaka inkamo tebi kwenye unaenda ontebi una university kore ebera lakini asinge njirendo moskoli yeta asoa code ekero tuwengo kora the first budget ekero supplementary budget chibesa chiria chia bege tuo chia 500 million nchia chikoba factored lakini ntu wakwana ni vice chancellor umuske Nathan Ogechi tukaigwana na tuanse somehow ikiagara iga secondary school basukirake ibirasi muise kwa ndona moko na mwanya rabire labeled ni university no jakora jakoba ndiko nina basikwaminto so chi etabilia yokwanda kukwana bintu bitayo bikoleto boba sabantu baito inero to kwende kokana ntoko baso kasho ndoko watu ukwana mangano polimeka tu wasangiria abantu kama wewe ni mwanasiasa vile umechaguliwa fanyia watu wako na useme ukweli wasawana kiera ndubuat chance yoko takakobagoke oje gento nkeyo gente kingore keyo
lame kese ko ichaga yabangaine nase ngenjama tena leona matanga lende na imuta mugerere go senchenche na imuta nyogerere elinde mangaine ngetere. Hiyo ni upuzi, si ni upuzi? Ya tikatene no bumaena. The university will come here mtu abeka na allocation of funds echiakuru as CDF ngatebyo Moscow lina ngoja tuliko beka some offices ngoja kwa gati jibeko manyene elinda deploy some personnel baicha na nonye baraba ke elinde university correct. Yes. Kiara na mwego Moscow director kwa, that's a big industry. Mwego no murandi akwa na gai genton kiyo kera igore igaiga kubwa university gochagochaga na tebe Moscow lia onyo siri kobeka no ande side post nyebekera ali Paulo jumatali ekorokie ekobeke sarana no university gorete rewocha so that ndo mwezi kunyo gutwara chitangutangu abaga kambara abato to malimo abangina bachire baterere gorali omatera ali galenga yabusa uzalina masaba no kolete vision university kole ya Nsebuya. Na tulikuwa tumetengeza mipango ya kuhakikisha ya kwamba shule ya secondary ile segusuka asenale kuchikobera aina mayo zinamo so ntomo isiko twale tangtang akana tabia basaragi na nyamukota banjeti na bono yate tukonyere konge korenda. You know, once a president akwanire nende yali kirwe na kongusana gotinyi usebona numumete boyo so tikatosabe njini bwado wale mwonspi na kuanzia mwaka uyo no once kera tuwasoire mwaka mwenyewe we serikali ile mpango ambao tutatengeza kutoka ni raisia kuenda kuchimutwe tumaite ni university kwa leriki kubero sona mwenye gwete mumete serikali hii mwanya roisi ikiagera mumanyete twensi pinto manyete bunonyenga kinere gase wende kobenya roro mbono wansira 2013 tuhaga chikura tuhaga 2017 tuhaga 2022 ekero toko enda tuachora abantu 6 people wansira president wicho mugavana wabwate mpaka ministers anatwara chief officers anatwara directors tubwate MCS tubwate women rep tubwate mujumbe tubwate ni president ugwenete kugosafu umuntu oli obongete 2022 agata gake kura usaba ngwene linda indiye